কি কৰোঁ কওকচোন চেকপাতো চোৰ হেৰাই গৈছে जनाय सरकारि देहा फाहामसालियाव सिखावा खालामबाय साफाय अभियान स्मार्ट सिखावा खावनानै लांबाय लाख लाख रांनि दोहोन धेमाजि जिल्ला जनायाव सिखावनि उदखारि सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो सिखाव खावनायनि अनजिमाया हरनि समाव जनाय सरकारि देहा फाहामसालियाव खामानि मावग्रानि थाग्रा खथानिफ्राय मानसि गैयै सुजुग लानानै खालामबाय साफाय अभियान थाग्रा खथानिफ्राय माइरं थोरसि गोबां मुवा बेसाद खमैबो लाख रांनि दोहोन खावनानै लांदों মোৰ কোৱাটাৰৰ বস্তু গোটেই হেৰাইছে কাঁহী বাতি পৰ্যন্তৰ পৰা হেৰালে আৰু পাটৰ চিন মুগা চিটবিলাক একোৱেই নাই চাউল পৰ্যন্তৰ পৰা লৈ গৈছে তলা চলা ভাঙি পিনি মই এতিয়া কি কৰোঁ কওকচোন চেকপাতো চোৰ হেৰাই গৈছে বস্তু আছিলে মোৰ 30-40 হাজাৰ মান টকাৰ বস্তুৱে হ'ব মুগা চিট পাটৰ চিটবিলাকে আছিলে ইমানখিনি কাঁহী বাতি আছিলে কাঁহী বাতিটো এক্সৰে আৰু কাঁহী বাতিটোতে 30-40 হাজাৰ মান টকা হৈছে মোৰ বিয়াৰ এটা বস্তু আছে কাঁহৰ বস্তু বতা চতা আছিলে পিতলৰ একদম অনডেটো মই মৰা কেইটামান ল'ৰা আগতে বস্তু বেচিব আহে মোক সুধি থাকে মই নলওঁ মানে সিহঁতৰ পৰা বস্তু ইহঁতৰ ওপৰতে অনডেক আছে ঘৰত নাছিলোঁ মোৰ ভাইটিজন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি আছিলোঁ এইকেইদিন মই ঘৰতে নাই দেওবাৰ দিনাখন আহিছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনী আছিলে সেইফালে ল'ৰা এটা আছিলে সিও দিছে বস্তুবিলাক আছিলে গোটেইখিনি আছিলে তেতিয়া সিহঁতক চাবলৈ পঠাইছিলোঁ একোৱে কৰা নাই মই এতিয়া কৰিম দিয়া নাই এতিয়া দিব যাম আহি পাইছোঁ দেখি পাইছোঁ बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम